Ovo bi u Bosni bilo 2 marke. Ovo bi u Bosni bilo 4 marke. Vidite ovako, kad neko krene da uđe. Apartment tour. Znam sastaviti rečenicu šta mi je. Ljudi moji, ovo je život. Kada se lepina kupi, pola nje se pojede na putu do kuće. Mačka se zezanim stolnjakom na licu. Mojito. Voda. Vatra. Ala se uvali. Jel tako? Jeste. Tako. It's party time. Ćao svima i dobrodošli na novi vlog. Ovaj vlog se zove Samo kući. Fazom da mi se neko pojavi za kao intruder. Dakle, moji roditelji su otišli u Bosnu i ja sam ovdje sama narednih 10 dana. Dakle, bit će party svaku noć sa prijateljima, sa... I like animals way more than humans. I'm just kidding. Need a help. Sinoć, odnosno, lažem, preksinoć smo imale knedel party, tačnije jeli smo, u stvari nismo ni jele knedle na kraju, šta smo najele? Smoki smo jele i do knedli nismo ni došle. Sinoć sam išla rolati, by the way istigla sam ligament na novim rolama, također želim da vam pokažem i objasnim nove role jer sam dobila toliko upita odakle sam kupila, da li se može dostav za Bosnu i tako dalje i da vam objasnim kako eto da odaberete role, hajmo reći. Slučaj da snimam uvod nakon što sam snimala cijeli dan danas. Reći ćemo da idem sada pokazat vam DM Haul i Merkur Haul, što sam nakupovala stvari da se pravim tortilje večeras, a fun fact, zaboravila sam tortilje kupiti. Također sam vam pokazala apartment tour, zato što vam nikada nisam pokazala moj stan. Mislim, nije da sam željela, jednostavno nekako željela sam bar nešto da sačuvam za sebe, ali budući da sam ribala od plafona do poda sam ribala, tako da sam željela da pokažem kako sam lijepo ribala. I svaki dan ga održavam. I ništa, nakon toga pravimo tortilje i družimo se narednih 10 dana, što da vam kažem, žao mi je. Ovo je stvarno prvi put u godinu, ma i više, godinu i pol da sam ostala sama kući, tako da želim da iskoristim svih 10 dana maksimalno. Samo brzinski da se zahvalim na 8000 subscribera na YouTube, 5000 subscribera na Instagramu i 20.000 subscribera na, ne subscribera, followera zapravo na TikToku. Ne mogu vjeriti da sam 3 milestone doživjela u roku 3 dana, tako da hvala vam, neću puno da dužim, znate šta mislim o tome, hvala puno, ne mogu dobro da reći hvala. Tako da družimo se narednih 10 dana. Evo ovako, plan je da pravimo tortilje, samo ima jedan mali problem, zaboravila sam kupiti tortilje. I pukao mi je ceker. Nosila sam ga ovako, ali dobro. Idemo prvo sa DM-om. Inače kad idem u DM kupim uvijek ove blaznice koje su kao maxi, ono kao, znate, veći. Ova krema za tijelo mi je predobra i već sam potrošila jednu i ne znam, predobra mi je, samo da znate da je u Merkuru oko 5 nešto eura, a u DM-u 3 nešto, tako da ja uzmam u DM-u, jednom sam uzela u Merkuru i sad sam tek vidjela da nije 5 inače. Stvarno. Dalje sam uzela ovaj Niveino mlijeko za tijelo koji se koristi u tušu. Ovo sam koristila davno, baš davno i uvijek mi je mrsko da koristim ovaj. Dakle, mrsko mi bude da ovo koristim nakon i nekad zaboravim, mada evo, nek se nađe to jer znam da ću ovo 100% koristiti. Dalje sam uzela ove maskice, ja obožavam ove njihove maskice i također obožavam lubenicu, tako da je ovo savršeno. Jednom sam sheet masku od lubenice stavljala i toliko je lijepo mirisala, tako da znam da će ova biti super. Ovo su kao neke hidratantne maske, kako kažu normalni ljudi. I ovo je od breskve, a ovu nikad prije nisam, možda jesam koristila, neka sheet maska, pretpostavljam da je u ovom dizajnu ove čipke. Tako da vidjet ćemo kako to, sa zelenim čajem i hijaluronom. Također sam uzela ovo i ovo redovno uzimam, to je peeling za lice. Ne želim da koristim neke jake peelinge, ovaj mi nekako taman. Kako da objasnim, osjećaj isto kao da imate neki cleanser za lice i unutra čestice kao recimo pijesak, ona baš sitni mekani pijesak. I poslije sam uzela ovu Niveinu kremu i ona mi se pokazala kao super. Prije nje sam koristila Zjajnu, isto iz ove linije.
kozje mlijeko, ali ova mi su super bile jer nisu imali zjajan, tako da sam uzela, ali mi je stvarno super. I da lažem, nije bilo posljednje, uzela sam još jednu masku, pojma nemam šta je ovo, bila je odvojeno od ovih maskica, tako da možda samo do neke kolekcije, piše da je limited edition. Vidjet ćemo kakva je. Možda je sada isprobam pa vam snimim. Sada što se tiče Merkur Hola, u stvari ovo nije Merkur, ovo je pijaca 2,30 House. Ovo bi u Bosni bilo 2 marke. Ja obožavam ovaj ajvar, inače ne volim ajvar, ali volim samo ljuti i ovo je jedini ajvar koji sam probala i super mi je. Vjerujem da bi mi se svidjeli drugi ljuti ajvari, ali ovaj mi je za sad super. I nema u Merkur da se kupi, ali vidjela sam Špar da ima, ja ga kupujem na pijaci. Sam već započela s našim stvarima. Ovo su toliko dobri ćevapi, ja vam opisati ne mogu i kad ne mogu otići u ćevapđinicu već na normalne neke dobre ćevape, najmanje što mogu da uradim je da kupim ove. Inače kupim one obične, ove Banja Lučke sam prvi put uzela zamrznute, ja obožavam Banja Lučke ćevape i baš sam se obradala što sam ovo vidjela i vjerujem da će biti dobri. Nisu nešto ni jeftini, 9 € 800 grama, strašno, to bi u Bosni bilo koliko? 4 marke. Ne može, morate, kad se dijaspora morate da upoređujete cijene sa Bosnom. Tako da ću ja to odmah ovdje staviti. I to ne pokvari. Dalje sam uzela ovaj med koji baš volim, njega koristim za zobene, kad pravim onu granolu homemade, tako da obavezno ovaj med koristim jer ne mogu da se peglam s kašikama. Kupila sam papričice za tortilju, kukuruz za tortilju, ovo za tortilju, zašto se nadam da je slanutak. Ovaj začin obožavam, njega koristim umjesto vegete i pošto moji koriste, odnosno jedu vegetu, to sam isto kupila da mogu dopuniti. Također imam Christmas čarape. Ovo su najbolje kokice na svijetu. Gigantski krastavac koji nikad neće vidjeti ovakav u Bosni. I limun jer hoću da počnem da pijem vodu s limunom ujutro. Ovo sam pronašla neki umweltfreundlich. O bože, kao dobar za okoliš. Nadamo se da je deterđent. I joja. Javlja se Arnela iz prošlosti koja snima ovo prije nego što je snimila uvod. Uglavnom, skontala sam da vam nikad nisam pokazala moj stan, odnosno kao apartment tour, ali budući da sam ga izribala od plafona do poda, mislim da zaslužuje da se pokaže da ove ruže su mrtve iza mene. Uglavnom, kada uđete, ništa specijalno tu ima za ove jakne, sve moje tene. Počela sam da rolam, tako da su mi ovo štitnici. Je mamina i tatna soba, to neću ništa pokazivati, a ovdje je samo evo špajz, odnosno liquor station. Šalim se. Sa desne strane je WC. Buži. I ovdje je kupatilo. Haj. Jedino što nam se ne sviđa su WC kupatilo jer su mali i nemamo vonik u WC-u, ali nekako se snalazimo. Tako sam ga izribala. S ove strane imamo ovu kao policu sa mrtvim cvijetom na njoj i sa nekim cipelama. Ovo je naravno Arina ladica i sve njene kese i povoci i gluposti i Arini kiksići. Sad će Arija doći. I kada se uđe, vidimo ovo.
Mislim, ovako poveći je stan, jedino je to kupatilo i WC nam nisu baš kako želimo da bude. Ovo mi je za, pošto sam sama u kući, za lopove, već sam jednom izlazila da vidim da li mi neko zamota ispred vrata, tako da ovo Arina igračka koja ima okus govedne. Tako da to tu stoji, vidite ovako kad neko krene da uđe, ovo je baš jako. S ove strane nam je balkon i Arica. Je li to Arija? Ovdje sam stavila helanke da mi se suše. Ove stolice smo nedavno kupili, predobre su iz Ikea, sam da znate da su toliko udobne, to nije normalno, ovaj tabure stavite ovdje i onda se ispružite i predobro bude. Također smo uzeli i ove stolice. Ovo je tatino cvijeće koje on voli da uzgaja. Ja ga ne volim zato što pada ovo se crveno dole po podu. Ovo je dušek moj bivši koji sam stavila sad Ari tu da leži. Ovo su mi nove role. Što to zjevaš, Arija? Jevo onaj lampion koji sam vam pokazala u holu. Kako se gasi. Eto kao gašen. Onda, sa ove strane imamo ceker koji mi je pukao nasred ulice. Kuhinjica. Meni je ovo prelijepa kuhinja i možda mi je najdraži dio kuće, odnosno stana, odnosno pored moje sobe. A s ove strane imamo trepezarijski sto i evo ova majica što sam uzela za drugaricu koju imam ja na sebi. Gore su mi Desenio posteri. Ovi posteri su toliko random postavljeni tako da apsolutno ništa ni sa čim ne ide, ali ne znam, zanemarite. Naravno najbolji dio, kada dođete ovdje i uđete u moju sobu, room tour moje sobe ste već vidjeli. By the way, ovdje su bili sestrine svi ovi paketi, ali i dalje ostalo stvari. Ono mi je chillim za balkon koji sam vam rekla da želim da napravim balkon makeover, ali malo sada radovi zastali. Ovo mi je malo, tu hoću da stavim neku tacnicu gdje mogu da držim ovu kozmetiku. Ovdje sam ovo improvizovala i pokazala sam na Instagramu da sam stavila kao štender za nakt, kako da kažem, ali hoću da kupim neki pravi jer ne sviđam se kako ovo izgleda. Nisam nešto previše mijenjala u sobi, osim ove posteljine koju sam vam pokazala u holu i ove biljke koju sam kupila. Sve ostalo mislim da je isto, ovo ne znam, da, ovo sam isto stavila ovdje, ove dvije slike, ali sam vam njih pokazala, ali tu su bile neke druge, ja ne znam sastaviti rečenicu šta mi je. Palma mi je top, živa je i dalje, apsolutno se ništa ne žalim, zaljevam jednom sedmično. I ovdje imamo dosta nove odjeće, tipa ova majica, ovaj kombinezon, to ću vam sve u holu pokazati. Ali molim vas, ove majice što sam u CA kupila, ovo je nova majica, što sam kupila u CA od Biopamuka, molim vas, kupila sam ih u svakom mogućem dizajnu, tako da, evo da znate, toliko su mekane i lijepe, ne ova nego ova, i mekane i udobne i ne znam, sve najbolje, imaju baš super dizajn. Ovo gdje radim, dobila sam i poslovni laptop, tako da imam manje mjesta. Balkon je evo u kritičnom stanju, neću ni da vam ga pokazujem zato što će biti cijeli balkon makeover, tako da stay tuned. Znam kao da me neko pretukao. Samo da javim da je maska top, kao je svaka druga maska. Kako sam čudna, šta je ovo? By the way, već sam jednom pregledala Dark i uzela sam sad opet da gledam, pošto je sestra objavila jel, da će sada izaći treća i posljednja, ja mislim, sezona. Serija je predobra stvarno i prvi put sam je manje više skontala, ali jako je teško skontat, sada malo više kontam drugi put kada je gledam. Morate se baš koncentrirati kada je gledate, ali iskreno da vam kažem, stvarno se isplati. Serija je ono... Krenula sam reći mrak, pa sam skontala da se zove mrak. Ali stvarno sve preporuke. Ljudi moji, ovo je život. Jedem salat koja mi je jučer ostala, tako je dobra. Vidite koga sam donijela? My old friend. Naravno sve to uz Dark, kaficu i dobro jutro svijeter. Bukvalno crkavam da probam ovu masku. Lea Maske, Sweet Melon, Fruchtig Frische, Verwöhnformel mit Wassermelonenextrakt pflegend für jede Haut. Samo se nadam da miriše na... kako dobro. Inače, 2-3 upotrebe traju ove maske.
Tako da znate, a toliko su jeftine. Pola eura, ja mislim da je jedna, nisam baš sigurna. Ali dođe baš puno u ovo jedno i ova jedna mi traje 2-3 upotrebe. Znači, eto 5-6 upotreba ove dvije. Ok, već osjećam kako mi hidrira kožu i kako me fino utječe na kožu. Lice mi je katastrofa ovih dana. Pomalo se ovi upalni procesi povlače. Tako da maska ima jedan veliki thumbs up od mene. Sada se polako spremam za ćevapi night. Naravno imamo tu ćevapi koje sam vam jučer pokazala. Da vam pokažem ove lepine. Nisu kao u Sarajevu, opet, znači koliko sam puta rekla da nešto nije kao u Sarajevu. Ali su jako dobre, jako. Zove se Boro Bekiraj. Ulazim jedan mladi nije mračni, nego mladi bračni par, tako da sam uzela 3, nešto sam se razmišljala da li da uzmem 2 ili 3 lepine, zato što su baš velike, ali znači Sarajlije, a možda i Bosanci, vjerovatno i Hercegovina, ma svi sa Balkana, da kada se lepina kupi, pola nje se pojede na putu do kuće. Također mali life hack za bečlije. Ukoliko ne možete da nađete kajmak, mislim ne mogu naravno da poredim s kajmakom, apsolutno povlačim sada to što sam rekla, ali next best thing su ove creme fresh, mislim ne znam kako su, creme fresh, nema pojma. Creme fresh ih mi zovemo kao neke pavlake, ali one su onako baš puno masne, imaju 32% masti. I kao pavlaka, ali jako gusto i super mi ide uz, naravno uz ćevape. Kada naparim ovo na ćevapima u tavi i ovo pored kao eto malo kajmaka. Znate li one stolnjake koje naše nane stavljaju sve živo što vide u kući? Sada se osjećam kao da mi je nana došla i stavila mi stolnjak na lice. Ne mogu. Kada sam se izbotoksirala. Nisam snimala ni danas, ni jučer, ništa. Danas sam izašla vani i složila mi se. Vratila sam se kući. Pritisak mi je bio visok u životu. Znači, moj pritisak je 120/80. Iako mi svi u porodici imaju visok pritisak, ja se nadam da ga ja neću dobiti. Preslatko sam ovako. Ne mogu da se shvatim ozbiljno kada ovako pričam. Šta vam je mačka? Mačka sa izvezanim stolnjakom na licu. Dobro jutro ljudi, ću da umrem. Znaš kad ću da im umrem? Nikad neću da im umrem, nikad. Krenula sam upravo na posao sa 2 laptopa. Moj poslovni, dok da ako budem morala stalno ovdje nosim 2. Uglavnom u Beču je toliko vruće, ja sam vam rekla sinoć da sam umalo umrla, da mi se baš lošla i sad mi je baš loše, ali evo, opremila sam se sa lepezom, maska naravno tu, šminka minimalna, apsolutno pudara, više ne želim da vidim do novembra. Ok, meni je zaista stvarno zanima da li samo meni može prasnuti da u 1 ujutro stavim prostirač i krenem da vježbam. Imam neke energije, ne znam ni ja zašto. Uglavnom ne znam da li sam spominjala da sam smršala jedno 4-5 kila tokom karantene, što mi apsolutno nikako nema logike jer sam jela gluposti i samo gluposti. Budući da sam sada završila sa jedenjem suđuke, želim da bar tu glupost, suđuka glupost, bože sačuvaj. Želim da to sada sagorim, mislila sam da radim neke hardcore vježbe, ali mislim da ću samo raditi jogu. Inače radim yoga with Adrian, kao što sam rekla 100 puta. Iskreno nadam se da ne gledate ovaj video prije spavanja, zato što ćete me sanjati i doći vam kao prikaza neka osobu tokom mraka ovakva. Take a deep breath in, and as you exhale, relax your shoulders down. Kako sam i obećala na početku ovog vloga, sada ćemo da vam snimimo kako se pravi najbolji koktel na svijetu, a.k.a. Mojito. Mojito, izmana neka pjesma, Mojito. Ajmo. Evo dok Naida provjerava recept, otprilike mislim da nam treba menta, ovo je prirodna menta koju sam, prirodna menta, bože dragi, naša menta sa balkona.
koju sam pola pojela dok sam, ne smijem je sada, evo, dok sam sjedla na balkonu. Limeta, ovo Naida zna kako se šta pravi, ovaj neki pikaka, bijeli rum i led. Potreban nam je još i smeđi šećer i iskreno pojma nemam šta više, pratit ćemo sada Naidu kako pravi. Naida nam sada ova divna kraljica, gospođa, dama, žena i kraljica. Prije svega. Šta prije svega? Kraljica prije svega. Sjedi. Mojito. Hoćeš? I šta radiš? Aha, čekaj ako hoćeš ima ovo da se iscijedi. Ne, treba ovako više izaći. Dobro. Sada cijedi koliko ide limete u jednu čašu. Ide pola limete u jednu čašu. Ungefähr. Jedna limeta. Sada kada smo to napravili, ništa komplikovano. Stavljamo crushed ice koji je kupljen u Merkuru. Odlodio. Što mi postilo? Od čega? Pa joj. Šta je sam? Malo pustimo da se odlodi. Pa hajde. Ali ima ovoga. Viš kako si pa, vidi se ko je fakultet završio. Ovoliko stavite onda leda i onda će nam Naida staviti koliko? 1 do 2 kaške. 1 do 2. Jel voliš slađe? Može. Budući ne volim bijeli rum, stavi svega sam da se osjeti. Sad kažeš. Pa ko voli rum? Ko Kubanci. I ide rum, ali čekaj, ovo smo morali promiješati, jel prvo? I vode se malo. A vode? Da. Voda, vatra, ala se uvali i malo vode. Dodat ćemo. I to bi trebao biti ukusan mojito. Trebao bi biti. I po jedna unfreundlich slamčica. Može? Prost. Dobro je pa. Bravo, Naida. Mojito je super, ali mi imamo želju za slatkim, tako da pravim tajni recept moje mame koji ću vam sada odati, iako mislim da nije tajan jer imaju 3 sastojka samo. Prvo umutite 4 bjelanca. Jesam li rekla da pravim sladoled? U video ili meni? U video. Nis. Je sigurno. Uglavnom pravim mamin sladoled. Kada umutite 4 bilanca, dodate 4 kašike šećera. Se deblja, nek se deblja kvalitet. Onda dodate 4 bilanca koja ste odvojili malo prije. Jel tako? Jeste? Tako. Evo dopisujem se s mamom i kaže da ne može tako da se pravi sladoled, da moram doći u Sarajevo i praviti za njih. Drugu ovu čuntru dodate, ja koristim ovaj Šagobers, lactose free. Samo onda spojite ove dvije smjese i izrendate čokolade unutra. Ima jedna posebna čokolada, ali u Sarajevu. Uglavnom, čokolada za kuhanje i dobijete najbolji sladoled na svijetu. Kakva čokolada, kakva vanilja. Samo omaki sladoled. Nostalgija. I samo izrendate čokolade koliko hoćete i to stavite u neke posudice, zamrznete i vjerujte mi, najbolji sladoled ikada. Evo ljudi, došlo je to vrijeme, posljednji obrok sama u kući. Htjela sam da napravim ga posebnim, naravno, šta drugo. Toliko sam uzbuđena oko to štete, nisam je baš dugo jela da sam uzela nož umjesto kaške. Mnogo govori o osobi da li koristite nož ili kašku kada mažete hljeb. Ja inače koristim kašku. Šta to kaže o meni ne znam, ali mislim da mnogo kaže. Vampire Diaries Going Hard, ja mislim da sam na 15. epizodi sezone 1. Predobra je fakat serija, ko nije gledao, ne znam zašto niste, ja sam već jednom i drugi put mi je isto tako super. Ok, upravo sam sat vremena sjedla sa mokrom kosom i sa peškirom na glavi.
Gledala naravno seriju, zaboravila da moram sušiti kosu. Skinem peškir, ne znam kad sam toliko dugo držala peškir na glavi s mokrom kosom. I vidim da mi je kosa ekstremno valovita. I toliko dugo je feniram i ne znam, feniram jednostavno nakon ili odmah pletence zavežem. Toliko dugo da sam zaboravila kako izgleda moja kosa. Nije baš ovoliko, evo sad ću vam, evo ne znam da li išta nazad ima, ne vidim ništa. Jesam stavila samo malo pjene da bi malo definisala lokne, valove, ne znam, nazovite i kako hoćete. Ovdje na primjer imam, ne znam da li vidite, ovo su lokne. Malo sam stavila zato što bi mi inače bilo pola, na nekim mjestima bi mi bila napuhana kosa dosadna jer nije baš ovako, valjda. Ne znam, jednom ću pustiti da se sama skroz osuši, ali ovako mi izgleda kosa kada izađem iz mora. Uglavnom stavila sam malo pjene, ovako sam zgužvala i super mi izgledala i onda sam sa sa ovim, kako se kaže, s ovim čudom sam osušila kosu, znate kako je zgužvate i onda samo držite tako. I evo ispade ovo i baš mi se sviđa. Ali ljudi moji, došlo je to vrijeme da odjavim ovaj vlog. Moji su na putu, ja mislim da će za sat vremena biti kući. Super mi je fakat bilo i nadam se da ste i vi uživali u ovom vlogu. Moram sada da napravim da jedu ručak, moram da napravit ću šnicle sa vrhnjem za kuhanje i onim sosom od gljiva kao što dođe, što prah sasmijete u vrhnje. Nadam se da ste uživali u vlogu, zaista se nadam da jeste i mi se vidimo već u sljedeće. Nadam se da će biti opet sama u kući. Broj 2. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Kako sam ovo fina. Ćao! Poz!